Kai ngweju no ilo bacholi kanyo. Inere weni ngom mantin no duongo ata. Pol dano bene kikuya piny kago nero ngom madano pe yonyo pe gifuro. Chiweni ngom matin no duong kany madado. Gitame kwok Adam gini iba futgiri ya mugari ya ma ilo bacholi. Be weni ikar machon mwaka makaro apa kiwia ngej. Pol wano no wati IDP camp. Owe ako jomano tuki dege lado gibedi coach kom ngamba choli ledo no mayo ngamba choli ko yele ma we ako kuju togo dan kumberi ucha odoka donc wamitini waket wancho ikin Jemi ma tika matima jalo gin maromo balo beberu onyo jem marom mayo twer melo ngom kichi ajoli jem matino ki jem madon maile mono wajini threats to land ownership ya choli te threat matino ki threat madon threat matino era ye omero mecharo ekapa yani mero wilo boda. Okay. Kidong threat madon da be kwano. Me chel mo apia bungen wi ario. Gamende me Uganda buke ruchingi ki gamende pa Gaddafi me Libya. Magumo go nigi be miu ngom madon adek. Bot gamende me Libya. Me chel Bukaleba beef ranch hectares Aliba ngwen. Maruzi ranch hectares de logani ekario kinuju inde nya hectares mana tiga wajeneni ki ekario kinuju de logani ka wai hectares Aliba ngwen mero eka Aliba pa Ajwa ranch hectares aye Ali piera ngwen wi abichel mero era ye threat kikome bien Roma dia waini ogwang tika monyowa onyola bu tika monyowa Mario imo apia bungwen we bungwen company makilwoni Divinity Union ukatiki lock money ni kumalume Uganda ki Uganda wen mi robe chalo dero cham pa Africa mapod ngomano gi wangiti ye ngometi ya choli karen na ti parliament no wati te lodge pa na dit okelo mapod loke ni bere ukati report ma honorable kelo ukere nyim parliament meka ka choli parliamentary group walwenyo chigine ni poti me adek mo apia bungwen we bungwen mabere furati parliament uwa New Uganda Wildlife Authority Bucha ologi money ni lipan control hunting area near Dogdong game park madit uwa kachel ki won komme a beach me kit gumikar enuni kilo tichagamente iwieli labo penyo watampa lumeme parliament district councillor waki jomaloy ngome district buka diki tam nili pan odok national game park ginero ni bene walwenyi kome mala telu ilwenyero ni bene honorable kelo iduma beach mwagali bario kade program money do chake bagiloni SPP security and production program enuni o chake kungi wachini IDP camp o dok don kaberu padano matwala wek don kamadano rinyo bo weko pe ayela memony do be dong nono madong joma tigi kero me fu gibi fu ye kiluo ka choke padano mia dek piera bor
ka choke ma obedo piny okwero yub me SPP ni la jwach la wachiel meno tien loki ne Acholi ng'eyo gomba gi miro Paul Jim matime marajuni no kitime wiyali imwali wario kabich madong campaign pi president tika wara nyim magwa program mono chake madok iluoni food security first tika beru meg buru kibum kipade atelwi program eno ni oberu General Salim Saleh program eno ni ukatiki tam niga mente bipoko ngom pa Acholi dok bora Acholi ni dogola achel binongo eka ario Yes. magamenda yepoko bagamenda biri ngomi ticha opoki udo ngom kadong undo chago dong yero chama ngoma ron petone maje meno ni chama pera ni ikingi no kalpe yeba gengi wajini Acholi uye ki komje magoman ero kalpe ye chika wana ye wigi ngom pingondo de mini wa eka ario pi family achel uti tama ngom kum ngom mokene ni ino lo pi food security Acholi la boy kal